افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом набираҳои азиз, ана боз вақти афсонахонӣ расид. имшаб ман ба шумо аз китоби афсонаҳои халқи тоҷик як афсонаи аҷоибу ғароиби султони саги зардро мехонам. омодаед? буд набуд, як мардак буду дар бисоташ як духтар дошт. як рӯз духтараш гуфт: ман бисёр зиқ шудам, падарҷон. чӣ мешавад ки як боракак ба саёҳати саҳро мебурдед? падараш қабул кард. рафта сайру гашт карда, ҳама ҷоро тамошо карданду монда шуда баргашта, вақти бозгашт диданд ки як мӯй сафед ба коғаз кимчи навишта ба об мепартояд. падари духтар пешаш омаду гуфт: эй падар, шумо чӣ менависед ва чаро ба об мепартоед? ин мӯйсафед гуфт: ман тақдирнавис ҳастам. тақдири ҳар касро навишта ба об мепартоям. об мебарад, ӯ муваффақ намешавад ки пешомади худро бидонад. ин хел бошад, тақдири духтари маро дида нависед, гуфт падари духтар. хуб, гуфт мӯйсафед. баъд дар як коғаз кимчи навишта ба об партофту гуфт: тақдири духтари шумо ба султони саги зард рафтагӣ. ин хабарро шунавида, падари духтар бисёр хафа шуду баъд духтарашро гирифта бо дили хиҷилу сари хам ба роҳашон рафтанду ба лаби як ҷой расиданд. духтар ба падараш гуфт: падарҷон, бисёр гурусна мондам. ҳамин як бурда нонамро ба об тар карда хӯрам, баъд равем? падараш розӣ шуд. духтар нонашро ба об тар мекард ки аз дасташ нон афтоду об бурд. духтар аз пушти нонаш рафта ба даруни як ҳавлӣ даромад ва ҳамин замон дарвозаи хона аз пасаш маҳкам пӯшида шуд. ҳарчанд ин суву он суро кофт, роҳи баромадро наёфт. духтар аз дарун, падараш аз берун гирьяю нола карданд, лекин ҳеҷ фоида не. охир ба тақдирашон тан дода хайру хуш карданд. духтар дар ҳамон ҷо монд. падараш бошад ба хонааш гашта рафт. духтар ба ҳавлӣ даромада дид ки як ҷои хеле обод, як су сарҳавз, як су гулу гулзор, чанд хона росту орост карда мондагӣ, лекин дар он ҷо ҳеҷ кас нест. хонаҳоро як як даромада дид ки дар хонаи охирин як ҷавони хушрӯву барно дар кат хобу, лекин ҷон надорад, мурдагӣ. хайр, духтар чӣ кор карданашро надониста, гирия карда дар назди ҷавон пашшаҳоро киш гуфта нишаст. ҳамин хел 39 шабу 39 рӯз аз пеши ҷавон наҷунбид. чанд рӯз боз сараш нашустагӣ, куртааш нашустагӣ, агар равад ҷавонро пашша талла карданаш мумкин.
برآمد و یک نردبان یافته از سر دیوار بالا شده دید که یک کاروان گذشته ایستاده است. از ساربانها یک کنیز خرید و با وی تعیین کرد. از نزد همین جوان نجنبیده شین و پشه ها را کش گوی. من سرم را شویم که نمجه بر این چسبیده است. کنیز با پیش جوان پشه ها را کش گفته نشسته بود که یک بار جوان 3 مراتب عطسه زده زنده شده خیست و دید که یک دختر پشه کش گفته نشسته است و یک دختر سر شسته ایستاده است. پرسید: کدامی از شمایان بانو و کدامی از شمایان کنیز؟ چوری گفت: من بانوی و این دختر چوری. خیر، گفت جوان، با تو چی خریده بیایم و با وی چی خریده بیارم؟ چوری گفت: با من یک کرته شاهی خریده بیاید که در بازار پادشاهی نباشد. دختر باشد گفت: با من یک سنگ مرمر بیارید. نام این جوان سلطان سگ زرد بود. سلطان سگ زرد به بازار رفت و چیزهای آنها تعیین کردگی را خریده آورد. کنیز کرته را پوشید. سلطان سگ زرد حیران بود که این دختر سنگ مرمر را چی کار میکرده باشد. دختر سنگ مرمر را در یک خانه در آورده ماند و بعد گریه کرده همه سرگذشتش را به سنگ گفتن گرفت. سنگ از دردا پر شده به کفیدن نزدیک شد. سلطان سگ زرد در پشت در همه گپ‌های این دختر را شنید و از سرگذشت دختر خبردار شد. در آخر سرگذشتش را تمام کرده و سنگ مرمر گفت: اکنون یا تو کف یا من. سنگ قریب کفیده بود که سلطان سگ زرد از خانه دختر را گرفته برآمد. سنگ باشد کفیده پاره پاره شد و خانه پوری زرداب شد. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام